I samo pre početka klipa želio bih da vam samo pokažem karte zapadne Afrike, Egipta i severne Afrike, pošto sam to zaboravio u klipu, pa možemo da počnemo. I dobrodošli u novi video na kanalu Urode HD. U ovom klipu imamo nove 3 lekcije iz serijala Škola. U ovom slučaju to je geografija, ovo je Severna Afrika, Egipat i Zapadna Afrika. Najvažnija odlika geografskog položaja Severne Afrike jeste njena otvorenost ka Sredozemnom moru, preko kojeg je oduvek bila povezana sa Južnom Evropom i Jugozapadnoj Aziji. Osim zemalja koje izlaze na Sredozemno more, u ovu regiju ubrajaju se još Sudan i Južni Sudan. Severna Afrika zauzima prostranu pustinjsku oblast od Atlantika do Crvenog mora. Uz obale Sredozemnog mora vlada sredozemna, a u ostalom delu regije pustinjska klima. Osim Nila nema većih reka. Najupečatljivije prirodne oblasti su Sahara, Nil i Atlaske planine. Sahara je najveća prirodna oblast Afrike i najveća pustinja na svetu, veća od Australije kao kontinenta. Prostire se od podnožja Atlantskih planina do severne granice savana i od Atlantika do Crvenog mora. U Sahari se sreću svi tipovi pustinje, peščane, stanovite i glinovite. Sahara je bogata naftom i gasom, čiju eksploataciju otežavaju teški klimatski uslovi. Atlaske planine pružaju se uporedo sa Sredozemnom obalom na severozapadu Afrike, na prostoru Maroka, Alžira i Tunisa. One su najsloženiji i najviši planinski sistem. Nil je najduža reka Afrike i sveta. Sve do druge polovine 19. veka Evropljani nisu znali gde je njegov izvor. Glavnim izvorišnim krakom Nila smatra se reka Kagera koja se uliva u Kereve jezero. Egipat. Kada se kaže Egipat, obično se prvo pomisli na piramide i faraone, a zatim na deltu Nila, pustinju i Suetski kanal. Egipat je zemlja na dva kontinenta jer osim severoistoka Afrike zauzima i veći deo planinskog Sinajskog poluostrva, koje pripada Aziji. Egipat spada među najveće zemlje sveta. Radi poređenja površine Egipta je približno ista kao površina Velike Britanije. Od 25 stepeni na severu ili ka nortu, dolina Nila široka je oko 33 km, zatim širi se na oko 20 km i tako ostaje sve do Kaira. Najviše obradive zemlje leži duž zapadne obale. Nil se sezonski izlivao i posle povlačenja ostavljao plodan mulj, probijao nasipe i pravio veliku štetu. Sa skoro 90 miliona žitelja, Egipat je na drugom mestu u Africi po broju stanovnika. Osnovno stanovništvo Egipta čine Egipćani, najveći gradovi su Kairo, Aleksandrija i Giza. Zapadna Afrika. Ona obuhvata južni deo zapadne izbočine afričkog kontinenta, od južnog oboda Sahara do Gvinejskog zaliva i od Atlantika do bazena Čada. U političkom smislu Zapadna Afrika uključuje 17 zemalja. 4 najveće zemlje, Čad, Niger, Mali i Mauritanija, svaka sa površinom većom od 1.000.000 km2, čine pod regiju Zapadne Afrike, koja se naziva Sahel. Sahel je prelazni pojas između severa i juga regije, između pustinje Sahare i savana i vlažnih tropskih oblasti, između arapskog i crnačkog stanovništva, između islama i izvornih religija crnačkog stanovništva i hrišćanstva. Obale Zapadne Afrike i sa juga zapljuskuju vode Gvinejskog zaliva, čije su obale pretežno niske i močvarne. Bez prirodnih luka idući ka severu dominiraju rekama razdvojeni platon, iznad kojih se mestimično izdižu planine. Najveći deo Sahela zauzimaju basen Mali i basen Čad, koji se nalaze na mestima nekadašnjih jezera. To bilo to što tiče pričanja lekcije, sad idemo na obnavljanje. Prvo pitanje, šta je najvažnija odlika geografskog položaja Severne Afrike? To je njena otvorenost prema Sredozemnom moru. Koje su 3 najubedljivije prirodne oblasti? To su Sahara, Nil i Atlantske planine. Koji su tipovi pustinja u Sahari? Peščane, stanovite i glinovite. Na što pomislimo kada pomislimo o Egiptu? To su piramide i faraoni, a zatim deltu Nila, pustinju i Suetski kanal. Ko živi u Egiptu? Žive Egipćani. Kolika je površina Egipta? Približna kao Velikoj Britaniji.
koje su 4 najveće zemlje zapadne Afrike i šta čine. To su Čad, Niger, Mali, Mauretanija, svaka sa površinom većom od 1.000.000 km2 i čine podregiju zapadne Afrike Sahel. I šta zapljuskuje obale zapadne Afrike? To su vode Gvinejskog zaliva. Eto, to bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam vam pomogao, jer ste uživali i ćao.